저도는 예수 그리스도의 용바에 각성마 때 함작마 야파를 바리ซึ่ง तिनी 하니 하이 가이드니 꼭타이 노스릉 라이만 카탕 라이는 जों दाबक RUM BIJAP नोतुई जों सोलोंलाय दङ गोदोनि बाय केवाइ थाम दिनै जों वाट्सअप लायनो फैदि RUM BIJAP नोतुई फैदि बनसिसका आं सुरिवान बग्रा गायथन न हामबाय रव नोंसोंनो नायगिनि क्लायै दिनै हामजाक मा नफुनुखा कालबरे क्रुस थुयै हनि बाय गायथन न हामबाय नों संसा न स्नामनाय नों संसा नि बेबाद न स्नामनाय दैजों न नों स्नामनाय हनि बाय गायथन न हामबाय मारव देबो अवश्यमिया नों जोंनो दिनै बरक स्नामनानै मुसुंगो नों बेबाक सतलांनानै मुसुंगो नि दंथायो हनि बागै नों बरक ngै o संसाराव कालबरे क्रुस थुयैबायखिया जोंनो निनि थानाय tlangनि बागै गायथन न हामबाय रय कुलपाया निनि ककथाय निनि दागे मंग्रब न जों सोलोंगै देबो o संसाराव दंसा निनि दागे मानियो ते दंमावनि बागै गायथन सुबाय o सोलोंथानिबो नों जोंनो निनि फलाबि कल बायदि नै बग्रा जिसुनि बायसोरिसन आमेन दे हाय हाय जतन लामसगो के दिनै आं 17 जरा chapter 1 verse 17 जरा जों सोलोंलायखा के दिनैके 18 निसिम 1 निसिम आं न स्ट्राक्चर सामनि न मुइतो दंबायना chapter 1 verse 18 निसिमि के सुमसक ते बने सुमसकनि माजरा नतै अरो जों बुजिमानो chapter 1 verse 18 निसिमि chapter 3 verse 20 जरा सुमसक ते सुमसकनि माजरा बनतै जों अरो बुजिमानो के बनो जों हायनि हाय तेजा खाखफैमानो chapter 1 verse 18 निसिमि 31 जरा के तमानाय गुबुन दफारकनि बा इजराइल न कारै ते अन्य बेबाक दफारकनि सुमसक नतै सावर गे अमनिसिमे chapter 2 निसिमे बायथाक जरा chapter 3 verse 20 जरा के तमानसनाय जिउस रकनि सुमसक इजराइल रकनि सुमसक नतै जों नु जों फायदि जों बेसिङाव थांलायानो जों फरायलायानो फायदि आं फरायबानो chapter 1 verse 18 निसिमे 20 जरा chapter 1 RUM chapter 1 verse 18 निसिमे 20 जरा कम्पखरावबो सुजाक दङ बरकनि सुमसक काइटनो किरियावै सामों हामिया क्लाइनाय रकनो जुकनो हानि काइटर जले जाके यागुल सुवै फुनुखा बरक सामों हामिया क्लाइवै गुबैनो खलबै तनो काइटर बरकनो यागुल सुवो तामने हनके बरक काइटने ककनो सावै माननानै आबो बरकनि थाने क्लाइसे काइटरनो आबो बरकनि थाने लाइ रुवै रोखा काइटर मलरुम रुम कप्लाय अंगै दंगो पिया बसयनो काइटर बरक रक o संसार स्नामजाक पुरनिसिमि आबनो सावै मानो मकल बाय नुगिया फानो आबनो काहाम के सावै मानो काइटर आसुक स्नाममाने माने रकनो नुगै बरक रक आबनो सावै मानो आबो बायनो बरकनि बुखु दै कबलों o elemen poteman bisitri काइटर जनो कताल के हमरे क्लाइते के और जोंनुगो संसार माने जिउस न कारै संसारे ते बरक रकनि सुमसक गे बनि माजरा काइटनि जलेमो न जों सिथाय सामों हामिया क्लाइनाय रकनो काइटर जले जाग्रिमां दं बाइबल कमसो जों सिउ कथमा गाहाम अंका काइटनि फान काइटनि फान ते तब काइटनि कथमा गाहाम न काइटनि कथमा गाहाम न तमाने बागै बरक रकना तमाने हमले सुमसक बरक रकनका सुमसकनि बागैनो जों उ कथमा गाहाम न जों नांगौ गोबां मा बरक काइटनि जलेमानो
wan sogi naya ba kutu ke wan sogi naya ngya ke ba tonai khakaya serious ngya kaito ni jole ma busuk actually kaito ni jole ma omohai aro kaito ni jole man ka asuk bo jole yakul suprong ke asuk kosto tek to ngai hani bagina kaito borok no aro thangthung kaito ni yakul kaito jole jak mani jaga taklai thung ni bo nayu teman le kalai kangke belai kena tek to belai kena kirima sungsa hani bagai kaito nayo aro ni yakni yakthung hani bagai bo kalbari krosot thikya jate borok rok aro ni yakthung teman le kaito salsa borok no busthungai teman le bono poito khlai yak mabai Hebrew chapter 10 verse 31 naike teman sa rohai ni sao kaito kathang ni yago kalainai kalainani abo kirma sungsa kokse kathang kaplai kaito ni yago kalainani belai kena kiri sungsa teman male angte pronusaka belai kena kiri sungsa belai kena wana sungsa teman male aro tekto je mani tongoi dai abo sungsaro aro ni sete mungsa tekto kri tabok sung kristani omorogo nai nei khang ke sung tamano motharogo sung nai ke tamano kabangku motharogo no borokro kaito ni hamjak mano tui kok sawo piaba kaito ni jole mano tui kok sanai kabang kri hamjak mano kaisana kok sawo ঠিক আছে কাইতনে হামজাক মা দङ হাইবনা বনি জলে मानो जों साननि नांगौ तमाने मले बन जले मानो नों सियांके बनि हामजाक मानो नों मावनि नायांनाय बाक्सा बर' हायनि साव एमन कि हायनि साव ख्रिस्टान बिसिं बाहायनो मर के कस ग्रेने जेहोवा विटनेस रो फियाबा काइतो जिसु ख्रिस्ट जतनि से गोबांखौ साकक सालांनाय दङ मरकेनो तुइ जों मैतो नारथाय काइतो बरकनो हामजागो थिकनो हाइफोन काइतो सुमसकनो नाइस्रेव सुमसकनो बट सयमाया सुमसकनो ब बनिलगे tlangmaya हाइबागै सुमसक नि याकनि नखर फायना नाया इनके बर बुस्थुमजाकनाय जों नुगो क्रस नायनि खांके जों नुगो काइतनि जलेमा बुसुक केरि संसा बुसुक वाना संसा बुसुक केरिमा संसा जोंनो पियोगने बागै जिसु ख्रिस्टनो कालबारि क्रस थैके ओके क्रस ओंका बेलायकेनो कष्ट टेक्टनि खेथैमानि इनके बनो नायकेनो काइतनि जलेमा आरो न पाइरि रखा ताबो जे बनो पयतो खलायारो बरो बुस्थुम जागनाय जे बनो माने बखासलाय वै बनो पयतो खलाय नै रके बरो काइतनि जले माने काइतनि बुसनि याकनि यकनाय बरक र संसारनि बरक र सयताननि बरक र बरो उ गबैनो दाबगै दंमोन नायो उ गबैनो है दंमोन नायो उ गबैनो तोना संख्लगै दंमोन नायो पियाबा जों उकबैनो सियो उकबैनो सिनाय रके ब उकबैनो बैनो साइखारो बा तोना फादारो तिख्लायै बैनो फुनु बनेनाय पियाबा सयतान तेबनि बरक रके बनो है दंमोन नाय तो सिनि बिबेक सिनि कन्सियन्स जों सियो तमाने सयतान रक बा सयताननि बरक रक उकबैनो संख्लगै दंमोन नायो अबनो जों सिउ ते सयतान लामा कर रवानि नाय दङ अबनो जों सिउ जिनि कन्सेन्स जों सिउ तमाने माले बाइबल सावो 1 Peter chapter 3 verse 21 जिनि जों जिनि कन्सेन्स दंमाबायनो जों मोथांजाखांके जों काइतनि कक मते दंमोन नांनाय काइतनि रायदा तै जों रायदानो तै जों दंमानि नायनाय अबहाय जिनि कन्सेन्सो जोंनो दागेवो आं माने जों दंगियांके बखाव दमा बहायंगो बाइबल परियांके जों बखा दमा बहाय अबो सबा जों माके खायदो अबो जिनि कन्सेन्स
जों आसाय कताल माने परे जों सिउ जोंनि थाने सिमं फायो जों गायदोनि ककनो खानानै नांनाय गायदोनि ककनो खानानै नांनाय हम वान सुकमा बायनो सिमा बायनो जों बाप्तिस्मा नाव बाप्तिस्मा तमा बाप्तिस्मा का पहिला सकान गायदोनि ककनो नामाने आं बनि बुसा अंका नै बुइनो फुनुक माने बाप्तिस्मा अंका आं बनि बुसा अंका नै बुइनो फुनुक माने तिकाइसा अंके आं थैया तबो जिसु ख्रिस्ट बैबाक्सा आं थैया तिकाइसा आं कताल के आसाय क्या नै फुनुक माने अमो बाइबेलो सावो काइटोनी थाने good conscience towards God काइटोनी थाने जों जिने बिबे माने जों बरतै वान सक माने गाहाम कक ना सिनाय नै जों वान सक माने ओके हाय Roman chapter 1 verse 19 by 20 ang puripian kaitor borok no yagul suwo tamne hunke borok kaito ni kokno sawi manani abo borok ni thane kalaise kaitor no abo borok ni thane lai ruwi rekha aro sungno kaitor sungno bosses namnai bobebok no phunugui rokha teibo u kubuino borok ro sinkhlegi tongo piaba aro haini sawo verse 24 maisa kaitor mol brum keplai engei tongo piabo soino kaitor borok ro osungsa snamjak pruni simi abono sawimano mokol bai nuk yapano abono kaham ke sawimano kaitor asuk snamane mani rok no lugui borok rok abo no sawimano abo bai no borok ni buku tui kepleng mane kaitor snamnai bonu bebak no snamnai o borok rok saimano piaba o boni snamjak mani no malai rok no nai no sungsar bupang wapang toksa tomuli obrong nai no borok rok siu kaitor tong haipana u borok rok obono sipana bono tabogoi khuyei sinkhlogei dong hani bagi oro english uka hini so they are without excuse goboro ane angsia nono angsi siable ni poro te samaya nai teman male sungsani snamjak no bisingtinya sung kaitor no sung siu okay tabo John chapter 3 verse 36 otmaisa je Jisu Kristo no poidok laine boro bo komoria bo Jisu Kristo no poidok lainai sajla no poidok lainai boro bo muthangjak nai piaba je bono poidok laia je bono yachagya borok bonke kaito ni jole mawo kalainai nisa e kaito jole jagi yago sunai salsa sajla no poidok lainai boro bo muthangjak plaika piaba bono poidok laia borok roke borok busthumjak nai kaitor borok no omohai borok no busthumnai je Jisu Kristo no poidok laia tomane male borok poidok laia tomane borok kubui no sinkhlegi tongo Puila Thessaloniki chapter 2 verse 15 by 16 no tomaisa oro haine sao ang kisisa poriwan a judai ro no subrai Jisu no te diari rok no butharo jung no satok nai bo borok no kaidoni thane borok busuk se borok bezua gaza borok busuk se beba borok ni kena ari gaza jung judai rok ni thane muthangjak nani kok pirma suda borok kasuna laibo borok sumsok khlai phaimani bere omone barate sumsok krikya haketabo ulohunke kaitor borok no jole jagi yagul sukha ni orosang tamanu je borok kubui no sinkhlegi tongnai borok engka borok hamya borok kaidoni egensho basanai
borok salsa kaidor bai bustum jaknai tomon mele borok kubuino singklego kaidone hap khwane naya kaidono mane borok no kaidone aroni hazal tlamane nayo borok kaidono siwo haibano kaidono khulumia kwang borok temanai evident tongo in kaidor snam nai bupang wapang na yibo lu nokha atukuri nokhani omoro atukuri no na yibo wansuki mana haiban borok snam nai no khulumia piaba tak na tak jak matai nije na tagai bonosi khulumo kaidor obo hai borok no jore jago te borok kaidor ni thani jottoni jai temanai gyan kriku teman mole kaidor जों नुगिया हाइफानो बनि स्नामजाक माने बिसिंतिनो जों बनो सिवै माना हाइबागै बनो खुलुमिया रंके बरो एक्सक्यूज रमाया इ आंनो सिनियाब्ले काइतो नै उलो अमा एक्सक्यूज क्लाइमिया तमने मले जथेस्ट काइतो नो सिनिवानि काइतो नो नाइटुवानि बखारवै आबो काइतो फुनुब्रखा असंसारो जों पयतो बायनो बाइबल सावो जों पयतो बायनो जों सिवो bo osung sanos namka poito baino sung boni thani phayo te poito baino bebag boni bisiptino snamjag nei sungrom bebag sungsar kaitani kok baino snamjago obo chini poito baino sung obno tomanai khakainawo ba rominawo kaito no sung lugia borok ro lugia haibana kaito no sung siu sung kaito no nukmanin kalai borok bai nukjagia haibana जों kaito siu kaito poito khlayo kaito sababu kaito tumanai abono जों siu 2 Corinthians chapter 4 verse 18 ortamaisa जों nukma manai rokno kaisomoi nai tongya nukjagia manai rokno se kaisomoi nayo nukma manai rok strapsani bagise nukjagia manai rokete paiplaya nge kubui Christian roke sungtuma nukjagia manai rokno se जों nayo nukbo bonosi जों नायसंमै दङ नुक माने माने रक स्राब सकेने पाइ थांनाय बा नुगिया माने के तै पाइ फ्लाया जेते 2 Corinthians chapter 5 verse 7 तमाइसा जों पयतो बाइसे जों दङ जों पयतो बाइसे हिमो संसानि स्नामजा नखाता आथुक्रि रकनो जों नायखाके kaito bon bising tino sebab senam nai menusung nugo hani bagai sam lobong otomaisa nokharo kaito ni sungsa sano saklayo niso nokharo sungsa ni sungsa sano kaito ni sungsa sano saklayo te bonis namja sal tal abono bising ti sung bono siwi mana bebak no osungsani snamja kaiton ni sungsa sano borok no punu borok ro se bukakra ke bono siwani naya situ ni sia ai bagai borok no excuse bokoi se borok ro ang kaiton si sinia ang bible ang phur ang sakal sajagia ang gos kotma kahamno buibai sai khana bajagia ni koisa samaya nai tadi sengki boleh tanggai pinai 21 verse 21 by 23 to borok kaito no sawi mano pia bono kaito hunlaya bono hambai burulaya abo ungya woi borok wansuk marok samung sugya mangse pia borok ni bukha khasiya manak jakse जों सिराय हनै borok होनो आइले borok सिया गजासे borok kaito thanglangno suriyawi borok thiblang hai eba toksa toktui hai eba wak tok hai eba jibuk sindrai hai ke takjak matai rokno se surilayo ni oro जों tono borok kaito no siwo hai borok kaito no borok kaito hनै khulumya kaito hनै naya borok kaito no hambai boroya borok
어머하이 스바로 승산이 버럭버럭 가이도 노버럭 시바는 가이도는 버럭 뭐노 bukhawo romuinaya kaidonoi sungsa kaidono sungsa saklaidino khlaiya sungsai mano o sungsa bigano poribu sungsai mano o sungsa tui bai water layer ngia ka ozone layer bai protected o sungsa o prithvi piawa o protection kri hinke bororo khaproi akhorei sung kangkis tongmaya 하이버는 버럭버럭 가이도노 한바이로 원이릉이야 한바이로이 저리는 그부이는 가이도 너 보이도 클라이카게 가이도 너는 비샤사카게 가이도는 능제프로는 한바이로 나이 디니는 강기 동문이 디니는 옥시전 많이 동문이 가함 그런 동문이 어느들이 능베버는 한바이로 나이 사문 chapter 17 24 25 angporon o sungsate aro tongnai bebak no snamnai kaito no habai no khane subrai hake borok tangmani mutai nogo botong ya kaito tangjak borok ni tangjak yak bai tangjak mutai nogo tong ya phia ba borok tuma khairo jungnugo borok tangui jibuk rok no omor rok no podre pod ke snamui borok khulumo nejo kawang borok kai ne sao ang kaito no poido klai piaba borok kaito ni kok naya neng kaito no poito klai ka mane ne kaito sebabu kaito temanai kaito ni phan busuk tong bor demang klai ne bono neng bebak no siu andas tongo bono poito klai mane ne neng bono kiri nai bono kok khanai tabuk sem buma bupa serai pro buma pano buma pak sakang ka yang padi ingka kok khanai ba thang mahai respect kiri ma bai Jews ro, Judai ro, bro, kaido no poito sau, piaba, kaido no Colombia, tomoni bagai, kaido no bro, kaido ni sia, kaido ni mote, bro, temak klaitai, bono sia. Asal reason ke, Bible lo je sama hai, bro kaido no sia, kaido no kaido ni borok sia. Hai bagi Yesus Kristus tomai saka, neroba ano besini ya, kaido no besini, apa no besini ya bela. Apa no sini kan ano besini kamu, nari Yesus Kristus korang aso. John chapter 8 verse 19 no. Nepaburo, kuni borok sengka. Yesus Kristus no borok sengka. Nepaburo, ane apa kaido ni sama ni nepaburo, ni borok sengka. Naka Yesus tomai saka. Apa no norok sini ya? Apa no sini ya? Norok ano sini mate apa no sini kamu? Hai ni Yesus saudara. Nge Roman chapter 10 verse 2 3 sentuando. Borok kaito ni kok ke balik keserang se. Hai mana? Bible ni mote ya. They have a zeal but not according to the Bible. Bok samang klaiwani Yesus Kristus ni kaito ni samang klaiwani keserang misau hai mana borok simani wo Bible ni mote ya dengan nang je sabana saktari tong dia apa no Bible ni mote ya kamang sakri hai bagi Yesus Kristus sawo kaito sawo prophet Isaiah ni bising dia le Isaiah ni khukri Yesus Kristus wo ulok ukok sawo tomesa borok boni bukhuk baike ani gana bo piaba borni bekhan ke belai jalak se borni khukji bai ke ano logo hai ban bekhan ke jalja naise Isaiah 29 verse 13 angpor bona therefore kokro tamni hunke subra yong hai hne sawo tamni hunke o borok ro khuk bai simise ani thani phayo Kuksui bai simise borong klayo. Borok ano kirima ke borok ni hai no dagi ma hai kese te hai no raida rungai serma simise. Buku bai simise, kuksui bai simise. Borong bukha ke salza. Hai bagai borok
kaitoni kebuino borok dabuka singklekha hanya bagai borok ni borok kaitoni sengsasano borok singklekha geseng bo om hanya bagai Roman chapter 2 verse 24 to mention norok judai rok ni bagai se buini borok rok kaitoni mongoi hamya sawo judai rok ni bagai se nega om hanya tamu जों Kristen rok ni bagai जों bekawo kaitono kelai bekabai kelaya जों samung kelaya saka simi singke Kristen rok ni bagai no ang Kristen na musuya nis hai pun borok kebu Kristen hai pun buile hakan Kristen ni no sini ho borok saksak no Israel ro saksak no gyan gni nei wansogo gyan ganang nei sao hai pun kai kan bus ang le borok lai budwa kabang mo hai to hani bagai Proverbs chapter 1 verse 7 at maisa kai kan ki mase obose puila ni gyan ge kai kan purung no je budwa ke up kai kan purung no to mana cheriang Viaba kaitoni purunno kaitoni kirimani bose puilani gyan jini bagai Isaiah 44 verse 16 18 of masya aron yo nai ma Isaiah 44 verse 16 by 18 no niro bupang no tawe khaksan ko le mui mai sumi chawo te khaksan no ke modai ta ke khulumo hani so kaksan ke tahu mui mai sung sawo te hor tongo kesang pro ke hor tongo saksan tumru luk layo hai pano te kaksan ke matai ta ke kulumo nges tamai sha ano beba kami ni katero di piaba obo o omoni neng tak mani abo mokol bu kere khunzu bu kere kubu khana ya kong bu samaya nes neng warok no bu pangrok no tak mani bo pai ki khana sinai ba kebai kai dorun kha phola kebai kai dorun ka mo tai no bu tong ya boje pro jaga no kai dor snam nai mane bone sing mane bono sing mo kai tong ma ya bono rongwi tong ma ya actually borok rok kai dor no borok kai ke se wanso borok ni se bella ino judabo hai bagai Bible so kai dor ka phola Isaiah 46 verse 6 to 7 jeng pore ke temanu nerok mata rangsa krok to woi omok khlaye bono tagai mat khrum layo nisa bor do lore maya yang thang maya ko bu khna maya nang sungri bu utoro maya hai nisa ठीक ना verse 23 hani hai pore kena boro kai dor thanglang no suriyawi borok thuiblang hai eba toksa tokti hai eba wak tok hai eba jibuk sindrai hai ke takjan mutai rok no se surilayo omono borok ro sungsani borok ro kebuino sungklegai omo hai khlai dongbo hai bagi Bible sawo to neng umorok no sia ni taga teman neng jesepan gian neng tongteng neng kebui no sia neng simani keri hingke neng posu paki baksan mal mata baksan saja komod tan Psalm number 49 verse 20 wahai ni so a man who is in honor yet does not understand is like the beast that perish neng jesepan tongteng ni rang puja tongteng gian ganang teng kereng teng ai pana ni tani simong keri hingke apa mal mata sekna saksa komod na sumsok mane tama sumso borok jengba kaido ne sia orni jimise sumsok jenggra kaido ne morjada roya kaido ne sia kaido
캐노승 시간이 나나요. 어른이 심이세 숨속 생각. 그러니까 가이도는 머저다로리야. 그러니까 니니 무속 뜨는 딱시나이 하이카이시나이 가이도는 수리나는 가이도는 수리니 원속 동어 하이버는 가이도는 또만 가이도는 가이도 하이키 시시야. 그러니까 본이 레저트만 mentai ataino tagen jibuk sindraino surila 24 24 ni sini 24 nomor piana 24 25 abo baino borok ni sak motok teuy samung sitra khalai thung kne kaidor borok no yakari dekha hake borok kicing borok lachima sengsa samung khatong layo borok kaidoni kok kubuino kibilai kok tatalno khanalayo kaidor samani sanmani kaidor snamani manirokno se borok kubo khulumo subo surilayo snamnai sanole surilaina se hnya bose mol brum brum lobjak thung ame ordoma omo haini bagino borok je asol no kisi surilailia bonis namjak no se borok kewi kaidon khulum yawi bupang wapang mutai atai jibuk sindrai no surileke borok ne wan sokte tabok nang rondi tabok nen khoroksa borok no gari kadal gifroya dama gari Mercedes gifroya ba BMW ojil nang je rozak nai non let's say ya mai de sakhare ni singlia ugari no mang wan so goi sapung hopung neng bonero thangmon dom chu chelia e tumang na neng tumang na ni bu khau tumang na ke omo hai na kai to be ba snam nai snamui jeng roka piaba jeng bono le chu chelia borok bon le chu chelia boni snam jak no se torjaku bono suri mane kai to se bono torjaku kha yes hani bagai kai to borok no haini ya kai roka ni shawara verse 26 and 27 borok ro omo hai khlaima bai kai tor borok no lasima sengsa samang bizla o yakare deka buri ro phone se borok ni tongmung tongyawi tongmung bezua ngi tonglai o abo hai no jala rok bo buri rok bai tongyawi jala bai jala wai jala yoi tongo jala bai jala lasima sengsa samang tongai tonglayo hake abo bai no borok samang kamya tangai tui no akor mano or jeng no haini kai to ya kai roka ni borok samang tangti no kai to borok no majra ro adom bai ebi je borok sumsok klayo borok tumangka borok khrijat na ni jengka kai to bai tongai mandia tomari bagai borok khrija tomne malaya borok lasina ni jengka 숨속 파이캬 숨속 응카 벨라이 라시 승사 하니 바기 숨속 뭐라고 콜라멜라오 데카이바 흐자고시 카이 호로시 카이 머나고시 카이 하이레바 이게 어로 우숨속 또만은 와이자만이 숨속이 거 지나주다 응만이 숨속이 꼭사 어로 이게 와이자만이 발 또만은 이 와이자만이 알아 sumsok ni kok sawo a sumsok tumangka a sumsok ngka beba te sumsok ngka besak ni phataro niso piaba waija mani ke bo besak ni bisingo niso tumanle besak bai besak haibile waija lai bani o besak ni bisingo hani bagai 1 Corinthians chapter 6 verse 18 osam tamaisa abo aroni khardi niso ang poribono 1 Corinthians chapter 6 verse 18 Baitala tongmung no kibidi te sumsok khlaima rok abo borok ni besago buzagya tamoke baitala ngnai borok bo bini besag no sumsoko kiklayo English ko sawo every sin that a man does is outside the body but he who commits sexual immorality sin against his own body bewak sumsok besag ni pataro biawa
usum so ke besar ni bisingo nese ke oro jala bai jala buri bai buri tabo omohai no tabo sengsara sum so bang jala bai kaijak lai ka buri bai buri iba sorkar government rok suru siamo allow khai rokha kamu prakriti ni against nature ni against hai deba jala bai buri no sisnamo kaijak lai buri bai buri no kaijak ni sinam yable jala bai jala no kaijak ni sinam hai bagai bible sawo borok mazra mano borok ni akol ni bagai ni mazra mano guys semai kasamo tumaisa Leviticus chapter 20 verse 13 tumaisa tumung no jala khoroksa jala bai buri bai tongma haike thulai jalai ke borok khorok nei no selengma singsa samung tangma klayo okay borok buthar jatna nangnai borok ni thui borok ni sakawo no klainai semai kasamo buri bai jala bai tongma haike buri bai tongkhang ke borok buthar jana nangnai jala bai buri tongma haike tongkhang ke borok buthar jana nangnai nese pia ba tabok sung omohai no bui usung saro tabok statistic go kaisam check khaimani haini jao proti bosor every year sung saro 2.8 lakh HIV positive mano HIV ngai thiyo HIV bimar bai thiyo 2.8 proti bosoro bisi brung kamu temani bagai ogo pai wajah lain mana bising tu hagi si solo obiar wajah lain mana bising tu tong bezwa tong lain mana bising tu 28 to 30 ang poriona borok rok kaito no gosino na yawi na yene bagai kaito borok no khasitra na bagai yakari rekha hake borok tongmung hamia tonglayo borok podre po sitra bai samang hamia khlailai mang tongo borok khamai mang tongo naisler mang tongo borok musulai mang tongo borok buthar lai mang tongo bulai mang tongo bandilai mang tongo peretik lai mang tongo borok kok na nangya salai mang tongo borok bobo bono hamya salayo borok kaito no naisler jago borok lachiruo kungjugo kok kotor sawo borok samang hamya ni lama ketal nang mang naituk lai tongo borok buma bupani kok khanaya borok khasiya kok ruma tui no kok narugya buino maya bo jaya khabo khayogya omo haike tongnai rok ma thinai hrei kaidor hanmano borok sawi mano haibano borok omo tui samung no khlai simi thagya bui khlai mano bo borok jajago orjong nukha borok samung hamya kabang mano jong nukha khoklayo hamya samung khlailayo aga borok sak khlaima simi bai thagya buino bo khlainani bagai phurungo encourage khlayo naiso je kubu ke kaito no mayaro borok no mungsano khawi tongro maya je kubu ke asai kata unjang ke kaito ni hamjak mabai borok khaja borok no bisingo jeni nature ro jeng hamya musum phano jeng bono naragei tongai ma Mark chapter 5 o pore nei kenero nunai chapter 5 verse 1 is 5 jora oro khoroksa borok simalungo tongnai simalungo tongoi bon thani phola hamya habja nge bono mungsa khawi ne bono rakhogoi meya mungsa duri bai ne bono khawi dongoi meya nge bo je pro no busak rok no rawi akongoi tongo
Nggak bono teman bay, bono uloke sikol bay se kawi matong. Pia baru sikol no ubo teman nai sasu kibi bay. Nggak hor sal bo teman kai, bo hatayo simalungo, bo jiri kogui, bo ni sak no pathor bay, rawi akongui, namo bay besak no rawi tong. Bono bol sak ni control kuli bui bono control kai dong bisingo teman polang haya. Jadi hai no jengbo soitan bay asai ketal ngya sak zorate soitan bay soitan ni pan bay soitan bay jeng kaija control kaija. Hani bagai soitan ni musuk tei sing kai. Kai ni musuk tei ba jeng haya hin si tei mana jeng ma kai. Boroni kamai mani naisir lai mani bethar mani bande mani naisir lai mani torjak mani abu boroni phai bisingni phai haibana je proseng phola kathar phayo abono seng tongphana abono control khlai dong phiaba abono soitan tabu control khai dong haini bagai jeng mungsa khlai mei pola hanya kalau zakai. Bapak masih rawi dong. Zebron curi kau itu. Pia bawa Ephesians chapter 2 verse 2 teman saya. Zebron seng kai itu ono mana kai itu ni pola sini bising payo seng kai itu ni kok no kerawan ni seng. Kai itu ni kok no seng nawan ni seng. Ampun mana Ephesians chapter 2 verse 2. Afro norok oseng sani lama hamya wamang himlaiza. Tabu kai tu ni kok kana ya borok rok no kok kana runai no kane mutai rok ni a borok rok ni kok se norok agi kana layo. Age sen mutai hamya ni kok kana. Soida ni kok kana. Tabu kai tu ni kok no sen kana. Jeng age ke je besak ni musung tei. Jeng tongna ni layo. Tabu ke sen thola ni musung tei. Besak ni musung tei wajib tang haibana jeng kipuli thola ni musung tei jeng tongna ni layo. Obro Kristen lai. Piaba asai ketalnya ke, apa? Jeng pola ni musuk ditonggai meya. Kai tu ni musuk mana jeng kalai meya. Galatians chapter 5 verse 19-21 tu masa, arong ini siapa? Now the work of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, envy, murder, apa hayo? Abang ka? Jeng, omah ikan jeng. Besak ni musung mano, besak ni musung tei kalai dong lagi. Asai ketal engan iska, kai tono mau iska, piaba, kai tono man mana ya gulong ke, mutangjak mana ya gulong ke, asai ketal engan mana ya gulong ke, seng ketal engi pekya. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 no sama hai, seng ketal engka, kesam kibiwi ketal engka. Sini keselajak ka, sini pan paikya, kai tono pan paikya. Age seng besar ni musung mana mangseng kalai dong mani tabuk seng besar ni musung mana kalai dia pola ni musung mana seng kalai dan lain. Ke Ephesians chapter 4 verse 24 tu maisa ang porwana omnolas norok borok ketal enam nangai a borok ketal kai tono kosol ke snamza bo ketal ke kaham ke tongmung kui tongmano punugo seng. Also, you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Seng ketal no kanka, ketal no seng suminya ka. Hani bagai apa ikina seng tonggo. Jaya boro kebu no Kristen, gabongka ketal, gabang no ketal engka, kesam kemawi ketal sopaikya. Jeng babang no ketal engka. Hai bagai seng kai tu ni kok no kena mana, kai tu ni musuk tu tongi mana, kai tu no seng suri mana, kai tu no seng lobi mana, kai tu ni dagi tu seng tong na ni sakaro. Of course besak ni musuk mana tong ko, hai bono besak ni musuk mana seng kibina ni nayo aste seng bono yobi mana. Kita pagi asal zoran nanti jodoh hamba. Suri nai, bugra kai tu no hamba iro, nang seng no ni kok thai ni bising tu. Nang
गुबै कायद नों सोनांनाय अबनो जों दिनै फोरोंखा कायदना हामबाय देबो जों सोलोङै जों बयद राखौनाय कायदना सुबाय देबो जे ननो बयद इंयाखौ अमाहाय बरंनो जों दिनै गुबैनो बरंनि थानाय लुख्लाय रंनाय कायदना सुबाय हाय हाय थानाय याफोरै बुग्रा जिसु मैसुरिसा आमेन हामबाय जतन